Ngelestarian seni budaya Bali wanta silih tunggil pengupaya nincapang pariwisata Bali. Manut seniman Inyoman Nikenaya, pariwana mangda nyarangin nyaga kerajaan seni budaya Bali. Pulau Bali mejantan medue pelemahan sanedahat ngulangunin. Punika talering kebudayaan pun sanedahat wibuh. Penglestarian seni wiadin budaya saneh kaduenang Pulau Dewata Bali, pinaka silih tunggil pangupaya nincapang pariwisata Bali. Manut seniman saking desa Munggu Inyoman Nikenaya, pariwana kepatutang mangde nyaringin nyaga kerajaan seni budaya Bali, santukan wisatawan duranegara rauh ke Bali taler sajeroning melajahin seni budaya Bali. Kami sangat bangga dengan adanya ini, karena apa? Karena kami didorong untuk berkarya. Pertama, bagaimana mengingatkan generasi muda kita gitu, untuk ikut berkecimpung atau melestarikan budaya kita. Karena orang asing pun datang kemari belajar budaya kita. Jangan kita tidak belajar. Nah ini yang makanya kami sangat bangga dengan ada begini, minimal masyarakat kita terutama kami di Munggu terpengaruh. Orang luar aja belajar, kenapa kita tidak? Nah ini kan manfaatnya luar biasa. Itu yang poin pertamanya yang kami senangi. Sane mangkin akeh wisatawan duranegara nelebang seni budaya Bali. Sekadi wisatawan India wiadin Kanada puniki, ipun dahat seneng belajarin seni budaya Bali. I learned a lot here, like dance, music and culture also, and I'm learning a little bit Bahasa. I'm trying to learning it, and to be here it is a really great experience because people in Bali, they are really good and they are really humble toward us. And the first time I came to Bali, I just loved the culture and the people and playing gamelan, and I think the music is just so beautiful and the scenery. And I'm just so happy here because the first time I was only here for 10 days and now I've been able to be here for about 3 months. Andika, Bali TV.